Ahakoa kāore tōna tūpāpaku i reira tonu tōna wairua hoho i te rongomau, whakakata, whakamihi hoki i te tangata. Koirā te āhua i te hui i whakatūria ki te whanganui ātara, hei whakamaharatanga kia whetū Tirikātene Sullivan. E whai ake nei te pūrongo a ngā hui a Wade. Ko ngā pungarehu a whetū Tirikātene Sullivan, me te onorau tāngata i whakakao mai ki te whakanui i āia. Ke au hoki, e tuahine ke ia. E hara i te wahine i rongo au e hika. Koe te wahine ne, kore roni. Nā tōna hāhi tōna ingoa i hoatu ki āia. Nā te māngai i tohu tērā ingoa ki runga i a whetū. Whetū mārama. Tino taumaharo atu te ngākau engari ko te mea i puāwai mai pai ko tōna whakapono ki te rungarau. Mai te whakapono ki tōna hoa piripono a tātai Hākurei Jury. Nature assigned me that cruel blow that I should be short and she tall so that I had always to look up to her. Mai te kata ki te mihi. She also broke down the barriers for women in Parliament and she showed that women really do multitask, from feeding a baby to rushing into debates and voting in the chamber. You never could be just an ordinary dame. Ia ia te tohu nui rawa o Aotearoa, ko te primia o mua hoki tētahi. Ko tāna he minita kāore i tuohu. The old THC hotel at Waitomo, and someone wanted to straighten the road. And Whetū, as Minister of Tourism at the time, was going to charge some enormous amount of insurance if they dared do that. And needless to say, the bend is still in the road. He ara anō kaimua i te whānau i nāia nei. Engari mānā anō te kōrero whakamutunga. Learn to forgive. Know what repentance is. It's non-judgmental. That's a big thing. It's non-judgmental. And to those that I hurt, I apologize to them. It was a tribute, privilege to serve.